Kwama, untuk cipu yang dong guli. Apanya kau? Guluri. Poi? Bangke abi kau dari dahulu kau. Kok tolong deh kau? Dena pui joja kau desi kau kasunto tena. Apa nang kau sabi ani? Mau dituan ke kana? Hah? Paten jula, bela jula nak kalian cak udah dulu deh udah. Kan tidak lah. Patingan nak kau sabi, kau sabi. Boneci mah. Tapi mana Iya boneci mah. Puluh. Kau nak jauh boneci kau dah. Hidup. Dua apa nang tahu baju. Tengah doki yang tengah pakai bonel. Kan iya boneci ya. Ini nggak tahu. Kenapa coba? Konyol. Ih, mengapa dah kau ngojek ciku? Eci yang mengapu di situ. Eci jawab. Bayang mam. Eci please Ci jawab Ci. Please Ci jawab. Please aja. Lupa ni mama. Eci please Ci jawab. Jawab Ci. Jawab. Jangan beda kur merasa penasaran. Dakur tak perlu tahu yo. Iko urusan Eci. Dakur tak perlu tahu urusan Eci. Tapi Ci. Oke fine. Dakur takkan ngurus urusan Eci le dok. Tapi please Ci, izinkan Dakur untuk mantan Eci sampai ke tujuan. Ndak. Eci tak butuh tumpangan Dakur. Ayolah Ci, naik Ci. Ci. Ayolah Ci, naik Ci. Dakur. Kok Eci citon bona ke Dakur? Dakur akan mengerti do Dakur. Iko urusan keluarga Eci Dakur. Jangan paksa Eci untuk mencitonnya Dakur. Jadi Dakur tak perlu tahu deh. Jadi Ci, Dakur minta maaf Ci. Tak ada niat Dakur untuk mengadu urusan Eci le do. Tapi sungguh pun mbak itu naik je lah ke kereta Dakur gua. Mak Dakur inten sampai ke tujuan. Woi, mengapa kalian main di tengah jalan go? Hei ya. Cik.
Sikut cewek Eci. Sikut cewek Eci. Ampunnya kalian. Sikut cewek Eci. Woi, jangan lari. Putih kalian tadi. Ulang lihat. Ulang lihat. Dakur cewek Kak Eci. Dakur cewek Kak Eci. Dakur cewek Kak Eci. Mantap. Ikut kalian nak. Tuh, minggu sawang. Sonang hati ini kalian. Belah lanjut kalian ni. Belah. Dengar. Dakur cewek Eci. Dakur cewek Eci. Aduh, sonang hati ini kalian. Kemana Eci gak ada? Kembali ele. Lama lo main. Itulah nih. Kau bongi-bongi juga anak. Nyatu anak ke godang. Soang tu kau den tahu nyena. Kau mau ditulu kaden. Tak ibu kau kaden gak adei. Mano kau Ci? Itulah nih. Jangan lagi nih. Bawa-bawa ibu nih. Olah nih. Olah nah. Mau kita pisah lagi. Onde nak. De para saya ni duit dua mamo deko ni na oh. Ci, di mana kau nak? Daturi. Oh, Daturi. Oi. Aduh nampak sih Eci Daturi dah. Tidak ada deh. Kemana nya?
Oh, entahlah dah Turi. Tadi pagi kena bongi udah Oni. Lah aku cari tempat abak kau. Iyo. Oh, lu nih dah Turi. Mulai dah bercerita pe abak. Makasih dah Turi. Yuk. Mbak. Oh, Mbak. Abak. Apa? Aduh. Anak Eci. Siko. Ya lolok tuh ha. Di dalam. Nak. Jago nak. Ci. Jago Ci. Iku ama. Ida nak. Ama dak bongi deh. Ida nak. Ama dak bongi deh. Lah makin yang Cina. Kalau janten tadi mah. Mau Eci mah. Apa ya mama Cici. Ida payah mah dong. Mula balik kita pada mulai lah. Ikonya. Konya. Konya. Sikul gol. Ci, please Ci jawab Ci. Please Ci jawab. Please Ci. Jan. Ngecek lagi. Jan. Ngecek lagi. Jan. Ngecek lagi. Iya. Dakur. Kok Eci citon buana ke dakur? Dakur akan mengeroti do dakur. Iku urusan keluarga Eci dakur. Apa lagi? Jangan ulang deh. Karimbo mencari. Kan. Angin ya.